Kanyang laki din! Adda pa panak inton bigat, lakay. Iso asika kumapay laang timapan ije pagadalan. Anyat mapan mo aramidin isya ngay. Nag-text nga min ti teacher Nicolas. Adda ka numaangay a general meeting inton bigat. Kasta ka day? Ay, sapa da papanak inton bigat. Importante. Anya, sa di numanan ayat ti papanam. Kanayon kamot tin armar. Nalipatan ba kahit kano kasangay ni Apo Mayor inton bigat? Anya, ay na, doming aya. Apay, inawis nakakadin ni Apo Mayor, tapno mapan ka. No bilang man kasangay na, dagijay opisyal timbitado. Sanay, tinapatag. Amok akasangay na. Kayan mapanak. Sigurado nga do ti ipasango da taraon. Igado ko naman. Anya, ay saan? Saan ka amapan? Ingkakit makimiting inton bigat. Sayang je talugasot amulta ti saan amakimiting. Nay, si kamot gayam ti basabat kau dumay. Sa dino ti papadam. Ay kwa tata. Mapanak ije ilay. Kasta ka day. No kaya yaw. Umay kayaw. Ta mapantayaw. Anya yati mapan mo aramidin di jay ilay. Ay sus. Agkabaw kayo na talaga tata. Kino kasangay ni Apo Mayor ita. Sana ya? Wanyag paisaw. Itangal daw ti kasangay di Apo Mayor. Anya, umay kayaw. Mabitla nga raw dumay. Urayin nak. Tay naklabiit ag pelas. Darasan nyo karoon. Ang mga pinanganin. Maibusan ta iti makan. Nariga tayo. Anya. Ay unay mo tinday tapinggan mo dumay. Uray laglup-lupyasin day tayong karga mga igadaw. Mangan kailat ta ka di. Di pagaburidwan na tipinggan ko. Ngamin, ada silipin ko dito bulsa. Anya. Isupot ko dito mo na ginaw. Imbagla pang ramanan di bagat ko. Ha? Iswa nayunan nyo mo day ta ginauyaw. Agisupot kayo. Nagado ang makan. Basit mo ti tao. Iswa sayang ti makan no mabanglis lang. Iswa gundaw ayan tantata. Anya. Anday ko. Apay nga itinong paanak mo tin bakit? Imbagak matkan ka amapan ka makimiting ije pagadalan. Ngam sa dino tinapanam. Ay kwa. Ay, pasensya ka na. Uun gaya man niya. Nalipanak mo tayo nga adagayang meeting iji pagadalan ita. Anya, nalipatam ko nam. Ha? Ay na imposible day taduming. Ti kunam kit day. Talaga aday jay pakipalanitam ti ad-adda pampanunutam. Gusto ka di ba kahit? Matoy, insuputan ka lang arudin itiiga daw. Tapno saan ka nga agungat kanya. Sumungsunga dak pa lang ka tinungpaan amot tayo. Anya? Ala, di ka na agungat. Yung kakimanga na yung tamaramanam dahi ito igado aparakin ka. Oh, lakay. Adda ka din nakasarita mga umay ang sarap inton bigat. Ay, addan bakit? Ngam kurang da nga raw. 5 dalaan. Uray 7 ko ma, tapno malpas itag malam. Kasta ka di. Apay, ni pare doming ngay. Padasong nga pa na. Barang awang papanan na inton bigat. Unyag paiso niya. Ni tataramon pay lakay. Ingkakit kasarita idan. Tapno pituda nga umay inton bigat. Sige bakit? Inak nga raw day. Nawaya ka din ton bigat, paray. Apay ka day? Agparaupak nga minintun bigat, paray. Umay ka? Ay kasta. Gawin na. Umaya ka. O anya, alam ka din titangdan mo ita, wano alam tao, nintun malpas tiraat. Ay kano itid mo itan di nasayaat. O atoy, paray. Itid ko langan, tapno, damit igatang mo iti siday nyo Ay, thank you paray. Awan na nyaman na, paray. Sige, inakaw. Am na maagti yung maymaw, intun bigat, paray. Nay, aldawan duming. Ngam adda ka pa'y lang di tangagil ilad. Ay, Agsuy-suyaab kakadilatan di tanagiddaam. Kunak man numapan ka makiraap ijay ayan datino ita. Kilaat mo tinasim madutak hindi nalagip ko akasangay gayam ni Roger. Tay nga anak ni Nana Milyang ijay laod. Anya! Kayat mo asawan! Mapan ka manan makipalanay! Ay nadumeng nalpas anakisarita kan kinitino amapan ka!
Sigurado anam namaan na kadayjay. Anyat maramidan na nga si Maduta nga rod. Anya! Ha? Sapay inalamon titangdan mo! Sana parikot na ita. Di mapangkoy sublay. Tim napatag. Mapanak ija and the Roger ita. Sigurado. Layos ti makan ijay. Anya! Ni, kunak man no umay ni pare Doming, lakay. Yakman amo daya kumpare. Inted kon titangdan na. Saan mo ngay may? Amo ko no apay nga sa nga imay. Ha? Nasangay ni Roger ita. Amo mo, ano dadi ti ag birthday. Layos ti makan. Sigurado, ijay, tinapanan na. No amok la kumasaan nga umay. Nagbiro kaklangan iti sa balay. Saan magaya masigurado nga umay. Ngamin pasigurado na pailang. Amo mutan, dadi aduming. Talagang always present no maipapantipal palani. Nay, apay nga bakit? Awan mo naluto amakan. Ay na, nagluto ak itay. Ngamkinan mi amin iti anak ta ti linutok. Anya? Amok matkit. Asaan kan amang rabi no agawid ka? Ha? Amok ka? Napnak ka iti igado ijay napanam a birthday. Anya? Oh, apay anagawid ka pailaang? Di ka paila naturog ijay. Agawid kan tulaangan no ultimo jay ipos ti lechon kat awanan. Anya ka din day tangay bagbagan bakit? Ay na, di kan mas daaw no apay akasta ti bagbagakan ka. Ngamin, kasla saan ka nga agbyag no saan amalanitan day ta subil mo. Anya? Adda ka di papanaminton bigat, Doming. Adda ko mapangawisakin ka. Ay, awan tata. Apay aya? Ada pa pananta pakilanitan. Weng, kasangay man na ti may sa kumpare kay daya. Nila kay umpong. Ay kasta. Ay na, naggana saan. San ka di nga suday jay lakay agkasangay ka na. Perme, nagaduti maparti abaka. Ne, tamo na. Weng, isuday jay. Isungag sagana ka inton bigat. Dagasin ka, iji palaya. Uy na, tata. Anya, mapan ka ijay daya kunam Doming? Wayne, nagsarita kami ngamin ka ni Tata Ramon idi kalman amapan kami ita. Dayta kadilatan ti pakakumkumikumam. Dayta agur uray iti pakipalanitam. Yaw awis da nga ro di mapanap. Anya, ha? No kastamit laang. Alaam aminin akawas mo. Di ka pa yan matatao dito'y balay. Gapo iti kastang aramid mo. Anya? Alaam amin akawas mo. Ijay kan nga umyan. Kalpasan na. Umakal kan tumanan. No sa dino ti sumarunong ayan ti paskan. Di nakpayin matulungan nga agsapol. Gapulaang iti dayta nga aramid mo. Anya? Ay, mairan-ranod kayo matiyaw awid ko ama ka na. Nangrunad jay iga daw. Kanayon nga day sangput kaw. Anya? Ha? Alaing kan Doming. Di nakpagpungtutan. Ay na, nagimasin day ti papaitan ti baka nga impasango da tata. Win nga raw, Doming. Kitala mangan ka amangan. Man-manaw ti kastoy apas kay nga dabaka. Uwan nga ro tata. Ay, mabitlaan, Doming. Anya day tangay nagbukol di tabag nga imot mo. Shh, tatagari tata. Inalak na ito Tupperware. Pagkarga iti papaitan. Anya? Imbag lang isang pet ko kuni bakit kaw. Tapno di nakmanin ungtan no kas nga agawid ha. Anya? Ala, mangantan ba kay? Aday nyawid ko papaitan kaniga daw. Anya? Sigurado ang magustuhan day toy. Anya? Dayta? Magustuak? Ha? Nagpuskol ti mantika na? Ay, kano day to'y tinananam. Anya laki din aya. Anya? Ay naduming. No kastamla akanayon ay jaklamon. Amangan no ma-high blood ka kadagiti nagtataba akan kanam. Adula amin na high blood. Mabuteng ti sakit kanyak. Anya? Iso amangan takidin. Ganasen ta day to'y papaitan ken iga daw.
At na ni Doming, dahil ito siya ti kayo lakay. Unyag paisaw. Nabaratag samay. Siguro nakaidamot laktan ijay. Mabitlaan. Mapan ko man kita ay. Nay, si kamagayan paray. Anyat kukuam dito yung sirok ti kayaw. Si ka magayang pare tinaw. Naggapam. Ang damot imit mo asupot. Ay, nagapuak man hindi amyanan. Kasangin ni pare Berteng. Igado da ito yung intid na. Agawid ako man ng kalata si makitiulaw. Iso nga, inyuldag kulatan dito yung sirok ti kayaw. Anya? Barang pumipenton madamdama tapno makaawid ako. Nasakita talaga ti ulaw. Ala, umaykan paray. Alalayan ka lang ay. Itulod ka di balayaw. Narigat nung marabyang ka dito paray. Sige man ko pare. Ay, kit agyaman na ka. Anya na ito na mapaspasama kanya bakit. Marigatan na kang umangas. Nagsakit ti barokong ko Ay nalakay, nasaysaya at salaangan numapan kan ipadoktor. Ngamin, panagkunak, sintomas daytan ti high blood. Kasano ko ma-high blood? Diyak masigurado, isungarod amapantan tapno maamuan tanoan niya dayta. Kantap no resitaan da ka iti agas. Sige man, mapantaman bakit? Ngam sika kumapay lang ti makamu iti kwarta pagpatsika po awan ngamin pulos impulsak. Naimbag nga orasyo, sir. Ma'am, kasnangmat kada kayo, Dok. Anyat ni resulta ti check up ni asawak. Kas itinakunayo itay, marigatan ni sir nga umangas. Kanayon nga agsakit ti ulo na. Kanayon maulaw. Ken agno nosebleed pa'y. Dayta kat sintomas ti high blood. Anya? Liklikan nyo kumatimangan kadagiti natataba, sir. Nang runa no ti trabaho yo kat saan unay anarigat. Kaya't ko asawan, saan kayo ngaglingat? Ay, daytan ti kunkunakken kaduming. Numay papan itimakan ang nagtataba. Dagita ti kayat mo. Bakit? Kasta ka di. Ang mga no kanayon mat ngamin akarne ti sidsidaan nyo, sir. Ay na, siya kun ti sumungbat iti dayta sa ludsudyo, Dok. Wen, kanayon akarne ti sida ti asawak, doktor. Dayta ti rumbang aliklikan nyo, sir. O at ti reseta. Gatangan nyo lata ni Jerwar. Ay, agyaman ako na Dok. Nagadumot din da ito gatangan nga agas ko, Dok. Ay, sading no ngayon ti pangalaki ti igatang ko kadagita. Kanayon na karne ti sidam ako na ni bakit mo. Day tanto lakit din agas mo, ti saan mo amagatang? Ay na, Dok, karni akanayon ti sidana. Ngam saan nagat-gatangan. No di kat tunggal adda palanit. Always present. Anya? Anya nga ita. Nahay bladan, gapu iti kapapalanit na. Anya? Wala papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Bakit? From Warakaon. Sa dinumanen ti papanam Pedring, adala man ti rabi iya. Ay kat mapanak agpadanom ijay taltalon ko bakit? Agpadanom ka manen? Nagpadanom ka manen idi na minsan ngal daw. Wen, Gina, bakit? Masapaw ti adu-adanaw ijay taltalonag. Tapno saan amamagaan? Kanayon kalakit din amapan agpadanom? Ang mga numalayusan di taltalunam. Ay, may mayat ki di malayaws. Tapno nabasa ti daga kan nalakang agbunga dagiti mulak. Makaamu ka, Pedring. Basta di ka unay agbayag iti taltalon, ta delikado dagiti ulag, ha? Awan ti rumbeng, pagdanagam, bakit? Apay nga rod ang nagimot ka iti tuwalya. Agdigos ka iti taltalon?
Wan, ay husto ka, bakit? Agdigosak iji irigasyon no madamdama. Kasta ngagpaisaw. Apay day tatwalya nga imot mo, Pedring. Pag-apta diti karuutan, Rosana. Awan ka diti nakakita ken ka nga imay dito'y taltalon, Pedring. Ay, awan, Rosana. Naganaan na, dak. Diyak kayat nga da makakita ka data. Rumbang laang, maichismis talakit din no da makakita ka data dito'y taltalon. Amumat abalo ak itinabiyag, ken si aasawa ka mat. Awan ti rumbang nga pagdanagam, Rosana. Agtalinaed alimad ti relasyon ta. Pedring, Rosana, ay ayatan ka. Diyak kayat amapukaw kay tibiyag ko. bolero. No talaga nga'y ayatan na. Apay nga rod adi mo pala sinaan ni Gina nga asawam. Katdatan ti agden na. Makitam? Sabali ti reaksyon mo iti imbaga. Saan aday tati pagsaritaan ta, Rosana? Oh my kaman kiti. Ay, naunay ka. Agtutur ka mat Pedring. Di ka lang makatuturan. Ipaidanak matla adagosan. Mailiwag nga minin kan ka, Rosana. Ay na, nagbanglo ka talaga. Ay, na. Ay, makikiapita. Di mo unay, Pedring. Nagkapwam, Pedring. Nagsapa ka mo tayo na masabat ka dito parangan. Ay kat napanak nagpadanom tatang. Anya, kunak man no nagpadanom ka, hindi na minsan nga aldaw. Kurang jay danom ti taltalon ko, tatang. Iswa nagpadanumak man. Una yun day ta, Pedring. Kanayon kalaki din nga agpadanaw. Ang mga numalabas mo ti agpadanaw, kat malayos dagiti mulam. Anya laki din ni tatang. Pakibyangan na pailang ti panagpadanom ko. Mas daawak lang amay. Rinabiya mapan ka agpadanaw. Nagagat kalauna yan. Agsapa mo tayo no agawid ka. Ay katuwan tatang. Agkagatak tapno saan kami agbisen kin ni Gina nga asawa. Apay ang nag-jacket ka, Pedring, sa dino ti papanam. Mapana ka ni Jitalon ko, bakit? Rinabi ka mat na namapan ijitalon mo. Agina na ka mat Adopay, ti padanumak amulak, bakit? Saan pa analpas ti padanumak? Agpadanom ka manan. Wen, bakit? Adumot la ti maapit ko no kanayo nak ngagpadanaw. Mabalin mat nga agpadanom ka iti bigat. Aldaw wano malam. May mayat ti agpadanom iti rabi, tanalamlam mi ti panawin, bakit? Saan ako na marigatan? Wan nga mapuyatan ka mat lakay. Ayos lang, bakit? Kasta talaga. Anusa kun ati mapuyatan, basta maasikaso ka na yung bagdag iti mulak. Oh, Rosana, ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka mat unay, Pedring. Nagbanglo ka man, Rosana. Ay na. Ay, dinak nga rod agkan dita atani. Ay, Maria ka. Ay na. Adda nagkarasakas itisan unay nga dayaw, Rosana. Ay na, ang mga noada tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Awan mati sumungpat. Ang mga marabutit lang tinagkarasakas, Rosana. Pedring. Ay, ituloy taki din tararami din ta, Rosana. Ay na, dinak agkan dita ulak mat. Maria ka, Pedring. Ay na. Ay na. Nagapwam, pari Pedring. Nagsapakari muara. Ay katuan pare Victor. Napanak nagpadanaw. Naglawagayam ti padpadano, ma'am. Pari Pedring. Iso na lang tanasamak di talon mo. Amangan no pagbalayan ti uleg. Saan mo't anasamag di talon ko, pare Victor? Kanayon ko mo't adalusan na. Uray kanayon adalusam ti talon mo. Nalakalatangag tubo ti ruot. Mayat apagiwaywayan iti kalding. Tanaraber di ruot na.
Aha. Bilibakan ka pare Pedring. Nagagat ka mapan ijay talon mo, nga oray no rabiin. Ay talaga kasta, pare Victor. Nas kanya gagatak, tapno adunto ti maapit kaw. Kaya't ka kumatuladen. Tapno adumat ti maapit ko, ngem saanen. Tuladan naglata tapno adunto mo ti maapit mo, pare Victor. Saanen, pare Pedring? Amangan no makaapit ak tulaang iti sakit tinakam. Anya? Apay, Pedring. Anya ti aramidam ijay talon mo. Rinabi ka rumwar. Agpadpadanumak, nanang. Apay, saan pa'y analpas ti panagpadanom mo? Ay, saan pa, nanang? Nalawa pa di padpadanumak katalon kaw. Nalabos mo't daytan a kinagagat mo, Pedring. Kasla di ka mabambanog. Anya, laki din ni nanang. Dilawan nyo man ang tararamidag. Mas daawak lang nga may nanakaw. Mabalin kamot nga agpadanom iti bigat wenno aldaw. May mayat tirabi tanalamiis, nanang. Didak ka di pakadanagan tamok tararamidag. Agin na nakamot Pedring. Kumut-kutungkan gapo iti kanayon mo apa nagpadpadanom. Napigsa ti bagik, nanang. Awan ti rumbag nga pagdanagan niyaw. Lakay. Uy, lakay. Arako panakman mo't Kakaiso na saan ka na pa nagpadanom ita arabi Parbangon agtaon na mapanagpadanaw, bakit? Kunak man no saan ka arumwar ita? Rumwarak no parbangon. Arako panakman nga rod lakay. Apay, di ka mailiw kanya. Kaya't ko pa'y timaturog, Gina. Anya ka matin, Pedring. Sapay ka digdigos ko. Nagbangluak. Diyak pa'y masango ita, bakit? Nubigaton. Anya? Ipabigat mo ba'y laang? Maturog takit din, bakit? Makabanog da ita pampanunutan. Uy, naglangto ka kasinsin Rosana. Ha? Apay ibagam anaglang tuak kasinsin Victor. Masibsibugan ka ngamin, iso analang to ka. Anya ti kayat mo asawan kasinsin Victor. Amang ano dandanin nagbunga dagiti mula, akanayon amapadpadanuman. Ay na di ka maawatan kasinsin. Anya amula asasawam dita. Ha? Awan! Lipatam latan di imbagakan ka. Nimot Pedring ti tataulan ti asaw, bakay? Wen nga rod lakay. Sa dinungay ti papanan na ket rabi una yan. Nay, agturong mo't iti daya apas ti paraangan. Nalabit amapanmanen ijay talon na lakay. Basta awakken kwa na. Tarinabi mapan ijay taltalon na. Di na nga rod kanu kaya ti mainitan. Iso arabi amapan ijay talon na. Naidumduma mo ti panagtrabaho ni Pedring iti talon na. Rabi ama panagtrabaho. Ken kanayon nga ibaga na nga agpadanaw. Wen nga rod lakay. Kanayon na apadanuman dagiti mula na. Ay no, mailiwak manin ken karusanang. Ay na di nagngarot arakupan iti nairot Pedring. Saan ka makaangas? Ay no, mailiwak nga ron ken kan Rosana. Oray siya. Mailiwak miten kan ka, Pedring. Ay no, ay ayatan ka talaga, Rosana. Ay ayatan ka mat, Pedring. I love you, Rosana. I love you too, Pedring. Aha. Adda nagkarasakas iti san unay nga tayo, Rosana. Ay na, amang ano adda tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Ay, pusa mo't lagayam, Rosana. Ay, kunak lakit din no adda mang sisiim kadata, Pedring. Ay, awan ti umay a tao dito, uy. Kaputa rabii unayan, Rosana.
Mayat ti sasagawisiwam di ti parangan pare Victor. Wala, pare Pedring. Nagapuam ngay. Ay kat ije balay pare. Inakman gumatang itinaima sa sidain may. Tay bulalo ti gatangem. Tapno napig sa titumang mungag padanom, pare Pedring. Mangan ka itiado. Tane, naglawa pa ije padpadano, ma'am. Nay. Jak kursonada ti panag-iisam mo pare Victor. Ay. Di mo kumaikan ti sa bala kay papanan ti panagisam ko, pare Pedring, ha? Kaslada kayat mo nga ibaga kanya ka. Awan. Kat, kano ka nga agapit iti mulam? Ay, kwa. Mabayag pa pare. Ay, kunak no mabiitan. Takanayon mo't nga minti pa nagpadanom mo. Ay katagbungad ang tulat ta. Ano madanon pare? Sige. Panawan ka pa tayo nakman gumatangag paiso iti bulalaw asidain mi kini bakit kaw? Ay na. Di mo unay ti mangan Pedring. Kas ka lang mabisbisinan. Nagimas nga rod ti mangan bakit? Ay na. Nagrawat ka mat amangan. Ngam ape akasla kumutkutong ka na kay. Agsarming ka, takitam day tamatam. Nagdadakkel ang dagiti eyebags mo. Naglitem pa yun taglawlaw ti matam. Tila madlaw mo mat bakit? Uy, Pedring, gadan samot ang sakit mo. Anya kumangay ti sakit kaw, Gina. Ingka kiti agpa-check up. Sabali at talaga tilangam. Di kan tumat ngamin matmaturog, takanayon kalatan ng agpadpadan no medyo talon mo. Awan, ti sakit ko. Wano? Agar-aramat kamutan iti droga. Iso ako mutkutong ka. Anya laki din ni bakit? Tila madlaw mo. Sa anak nga gar-aramat iti maipari ta droga. Ala, ituloy mo kidin ti mangan. Sana dayta ti pagsarsaritaan ta. Pedring. Apay Rosana, naglitay kamay. Imbis kumaan na ragsak ka, ta nagkita tamanin diti kataltalunan. Apay, at ka di ibagam kanyak, Rosana? Napatagtibag akan ka, Pedring. Naskan apanawa mo ni Gina nga asawam. Katdatan ti agdan na. Anya ti kahit masawan, Rosana? Agdadagsanak, Pedring. Tuwan abulan asa anak anak sa nga ili. Anya? Juan, Pedring. Masikugak. Ay, saan? Saan na mabalain? Ay, dakkel ariribog ti mapasamag no kasta, Rosana. No di mo sungbatan ti sikug ko. Siyak amismon ti mapan ije balayo. Kat agnaedak meten ijay. Anya? Apay ngayon may kadidi balay. Kanapay day ta nagdakkel abag nga imad mo, Rosana? Agnaedak kun dito balayo, Gina. Anya ti kahit mo asawan? Naskan asungbatan ni Pedring ti sikug ko. Anya? Masikog ka? Kat ni Pedring ti amaday ta sikog mo? Rosana? Juan, Gina. Adda relasyon mi kini Pedring nga asawam. Anya? Kasano anapasamak dayta? Hey! Papantay tabunin mo, Gina! Ay, pangasay! Ay, dinagtagbatan ba kahit? Awanan ka itibain, Pedring. Sabali mat gayam ti padpadano, ma'am. Niyamat gayam, Rosana, ti pinadpadano, ma'am. Ay, pakawanan nakpagay! Ay, nailawan kami lang! Sikati ayatay! Nailaw ang tarupam! Tagtag lumalpasan ti amin! Saan, Gina? Ay, pakawanan na kaon. Ay, jakon ulit ang tinaramid ko, bakit? Talaga di mo maulit inaramid mo. Gaputa makisinak matankan ka, Pedring! Anya, di mo ko maramidan tayo takanyak. Urnusin ta ti amin. Ay, ayatan ka. Ay, di na ko mapampalawan. Bakit? Papas kaitan nga agpadanom. Tagawid akmatan ni lugar mi. Ulbod! Kan man nga lilaw ka alalaki! Ay, saan? Ay, di na ko maparawam. Sikat ay ayatan. Ay, pagkawalan na. Gina, bakit? Bueno, papagayam,
Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Anya Laki din! Lakay, umay ka agmeriendan. Naluton ti hot cake. Naimas daytoy, tainikak iti vanilya, pangpaimas. Sana ka mabisen. Agmerienda ka pa sakbay arumwar ka. Anya akalakit din aya. Sana nga ron na mabisen. Papanamaya, Di talaeng. Masikuranak dito'y balay. Iswarumwarak. ramanampay nga ron ti hot cake ko Inlutuan ka pa Sana nga ron na mabisen. Sige, rumwarak out. Ay na, nalpas mo't lang ti panaglabak. Tarararay, tararan, tan 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 tan. Hello? Ha? Abalayan, Mariette. Wit-wiw. Nay, si kamot gayam, abalayan Dalton. Ay, apay, abalayan. Anya ka diti bagam kanya. Ay, aguray ka, abalayan. Ay, umay ka, umunig ta. Tadalin nutok a hot cake. Agmerienda tapay, tamabisinak ngamin na naglaba. Ay, nagpudaw ang dagiti lopo na nagsiksimot na balayan. Oo, anya pa'y lang dar-aramita mabalayan. Umunagtan di tabalay. Nagpudaw ang talopong mabalayan. Anya lakit din aya, tatilegs ko pa ay tinakita mo't. Ala, umunagtakit din di tabalay, abalayan. Sige, nakatimpla ko niti chocolate drink mo, abalayan. Sige, agmeriendatan. Abalayan, Mariette. Alaik man ti cellphone number mo. O sige, mabalin ba't lata? Tagabalayan tamat. Itat ko Ay, mabitlaang. Adtaw ti cellphone ko, abalayan, Mariette. Ipunbok mo ti number mo. Sige. Mutoy. Ay na, naglamuyot ti ima na. 09 110 0 Oh, adita. Na-phone book ko na balayan. Abalayan. Mabalin ka di nga umay kanto sa rungkaran. Ha? Sarungkaran na? O sige, apakit din na saan. O alang rutan, rama namon tahat cake ko. Amok ang magustuhan. Ay, uway na. Naimas. Magusto ak launay. Ay na, nakaim-imas abalayan. Nanang, nakita ka nagkapo dito balayo ti katuganga kalalaki. Kat, anya ko mati-mati iti dait. Jak mat imbaga ama di, nanang. Ngamdamagak laang mat tanagapo nga rod dito Awan, di magaslaang. Iso a pinagmeriendak iti hot cake. Kastagayam. Wen, anak. Ay, amom ka di. Kasla na in love kanyak ni abalayan. Ay sus! Anya day taasasawin nyo, nanang. Ay, takasanumat ngamin asana may in love kanyak ay kat sexy ak pailang. Ay, anya lakit din aya, nanang. Tila sasawin nyo. Uwin gayam, nanang. Imayak,
Taumay ko man ipaawir ni baby. Ta inak iti tsindaan. Inak gumatang iti gatas kan diaper na. Ay, awan na. Awan parikot. Total, awan mat papanak kita. O di sige, agawira kiti apong. Dalton, anya jay nakuna kanyak ni Rufa akaaruba ni Abalayan Mariet. Anya timbaga na. Rimwar ka kano iji balay na. Anya ti inaramid mo iji balay ni Abalayan Mariet. Ha? Ay, napanak laeng mat nakikape. Nakikape? Apay, nasken ka di amapan ka makikape ijay kat nagado ak kape dito'y balay. Kate, dakas aya. Anya laki din aya. Nakaskas daaw nga men, Dalton. Tamasapol nga iji balay ni Abalayan Mariet ti pagkapiam. Gagangay tagabalayan Agkin numusta. Anya kalaki din aya. Masapol ka di pa'y nga inka kumustaan ni Abalayan. Idin to tano ar-arigan kat agiin na sidag tayo laang. Nga oray, medyo adayo labas si ti balay na. Katwain, ti agabalayan agkin kinumusta. Anya kalaki din aya. Mala, ten na ko ni karayan. Bareng adda maalak alamais. Isupay asidain. Nakaturog matgayam ti apot Abalayan. Wen Abalayan. Na. Anyan tilangan ni Abalayan. Nagkiting laonay ti short pan na. Sakat fitted pa ti t-shirt na. Na feeling balasang. Oo, apayakit kita anak, Abalayan. Abalayan. Saan ka di amabalen nga agpantalon ka? Wano agpalda ka iti atid dog? Ha, Abalayan? Apay, ada ka di problema iti suot ko. Kasla ka hostess. Ay na, amo, Mabalayan. No adan ka iti sexy apamagi. Saan ka nga agbain na mangi-display iti kinasexyem? Angam no bilbilan ka. Sa kanto agsuot iti kastoy, ay daytan ti madiakitan. Gapo ka dita bilbilanak, iso akas tati ibagbagam Abalayan. Saan na Balayan? Saan ka kadi amabaen? Abakbakatan kan. Gam kastapay laang ti panagbadbadom. Feeling balasang kapay laang. Kasi tinakuna ka Balayan. No sexy ka. Saan ka nga agbayin amang i-display iti pambagim? Ngam no bilbilan ka. Kan nagdadakal tagurong mo sakat uratan pa'y. Talaga nakababain. Pasagidan nakadi, Abalayan. Ay, saan na pala yan? Ngumibagbagak lang, tipod no. Agyaman iti panangawir mo iti anak ko, nanang. Katap na damat gunggunayo anagawir. Inggatangan kayo iti gatas siyo. Ay na. Ayan niya lakit din, aya, Tricia. Naskan ka di pa'y dayta. Wen ananang, tagatas dayjay apang papigsa iti tulang. Bakit kayon? Iso akasapulan nyo dayta. Why, excuse me, Tricia. Sanak pa'y bakat. Nagsiksiyak to pa'y. Wanan, basta inuman yun to. Makatulong dayta kada kayo. Ay, sige, anak. Kitagyaman ako unay. Ay na, adadaman na pumintasak no uminumak iti kasta agatas. Abalayan. Umay kaik ka ni Tilamais. Wow, ay na. Ay, nagimasanday ta nga ipaksiw, Abalayan. Uwen Abalayan. Wala, may kapay, Abalayan. Tagmerienda kapay. Adahat kay ko. Uwen Abalayan. Agsubli ak inton madamdama
Ta umay ko, ramanan tahat cake mo. Tain nagpayag sukat agat karayanak. Kasto ka di? O sige. Ay, agdi ko siyak biit abalayan. Ket agsubli akbat la ditoy. Taramanak ti hot cake mo. Ay. Papadam lakay, tanagdegos ka pa'y. Nakapulas ka pa'y iti pangruar. Sakat, nagbanglo ka pa'y. Papanamaya, Di talang. malangarod, agmerienda ka pa'y. Adalinotok a hot cake. Ninayunak pa iti tubog ti carrots. Tapno adda sustansya na. Kan adapay kape di ta abarakaw. Ay, innakaw na. Na. Di na pinagan ano ti hot cake ko? Di naman lari namanan, sakbay arimwar. Ha! Makapainsulto! Sige, abalayan, Dalton. Mangan kalata iti hot cake ko. Nananamday ta. Ta sinursuro kak basit iti pangpananam. Ay, uwain abalayan Mariet. Uray jak pa hinaramanan. Nyam amukon anaimas. O sige, ramanamuan na balayan. Sige man. Ay, naimas. Naimas sa balayan. Magustuhan ka. Ha? Ay, magustuhan na. Ay, uway na. Ay, magustuhan ti hot cake mo, abalayan. Abalayan, mabalin ka di rumwarta siya paminsan. Rumwarta? As in date? When? Awan mo't siguro dakas na taga-balayan tamay. Ako? O sige, awan mo't parikot. Ay, itan ay rumwartan. Intan agdate. Isa na balay ta nakapala siya kaon. O sige, ituloy mo nga ron tag merienda, tinak agpalas. Orayan nakbit, tabalayan. Ay, wow! Anyan! Ay nakakini-kini magmag na nabalayan. Ay, inlaba ka talagang kinkwana. O anya, abalayan. Napintasa ka di matlang. Wow! Ay nagpintas ka balayan. Nagimas ti hot cake mo. Kayat kaw. Ay nagimas na talaga ti hot cake mo balayan. Ay inibos ko na. Okay lang. Ola, intang arutan. Rumwartan. Ay uwi na balayan. Ay na. Balayan. Nagpintas ka. Nagsiksika pa ya balayan. Anya lakit din aya, abalayan. Ay nagadukat nga ipagpagkamon. Rumortakit din. Takayat kumati agpag na. Sige. Ay na. Intan. Abalayan. Ammom ka di tinasaukan niyak ti kaaruba ti inam, Tricia. Ha? Anya ka di dayta, nanang? Kanayon ka nung agpaspasiksay kan nila kay ko. Ha? Kasta tinakuna kanyak ti kaaruba ni nanang mo. Kan ammom ka di pa iti kunana. Nganya, nanang. Nakita na kano arimwada adwa iti balay ni nanang mo. Ha? Sino ti kadwa ni nanang arimwar iti balay na? Nilakay ko. Ha? Amom ka di, Tricia. Sabali nga ben, ti madlaw ko kanita atang yukot. Kanayon nga agpagwapaw. Kasta ka di, nanang? Ha!
Sabali ti agparparik na kanyak, Trisha. Sabali at talaga ti atap ko. Ay na, nagmayat nito ya parke abalayan. Ay, makabang arti angin. Nagmayat ti angin nga giso iti pingping ko. Ha? Huwag paisaw. Nagmayat abalayan. May nariknak ti angin na kaslamang agakadagiti pingping ko. May ay na, nagmaya abalayan. Ay na. Nakakitim na abalayan. Ay na. Agkaksan. Ay na, nagmayat at alaga. Abalayan. Nakakitim kamatan. Kasila. Or-orayam niya. At mga gakan ka. Rik-rik na aklang ti angin akas lamang aga kanya kabalayan. Wow! Ay na. Agkaksamot din na abalayan. Umay ka abalayan. Mapantamatan iti day tsaya banda. Kaya't ko ti agpag na iti kasabsabungan. Ay na, nagpintas ijoy. Anya ti kunam? Trisha? Lakay, dananang ko kantatang mo. Rimwarda ka no adwa. Adda nakakita ka dakwada, arimwarda adwa ijabalay ni nanang. Nakuyog da ka no. Kayat mo asawain. Napansinukon ni tatang ko ni nanang mo. Kasta nga rod. Kahit papananda ka na. Diyak mo At hapon ni nanang mo, nga adda relasyon dagiti duha. Anya? Wen, Jerry lakay. Ala. Ay, pudno nga ta. Ay, anya laki din nagijay adwa. Ano pudno man nga da relasyon da? No awan, saan ka di arumbang laeng akadwada ni nanang mo? Alaman? Di tay agi papaniti sa balay. Gaputan nagkuyog da. Pinkin tayo pa'y nga mo na. Nupod no, wino saan. Trisha. Ambom ka day. Anak karagrag sa kak unay. Gaputa si katikadwak ang nagpasyar diti parke. Uray siya, kabalayan. Naragsakak mat. Agyaman akmat. Tadaka kadkadwak. Naragragsak nga bin, no adda kaduak nga pagna. Abalayan. Oh, apay, abalayan. Perperengenak matan. Nagpintas ka nga, men. Isiksi ka pa. Kan naimas pa'y tihatkik mo. Nga impamirindam kanyak. Anya kalakit din ay abalayan. Dinak man rabakan iti kasta. Kandinak man perperengan na kasta. O si kakit di mo. Abalayan. Mm-hmm. Nakapimpintas ka. Siksi ka pa. Kan naimas pa'y tihatkik mo. Ay na. Ay, makakatawakan ka pala yan. Sige, agawitan. Sana bale, nag-enjoy kita. Mabalin ka day. Nga aglayon tapay iti palay mo abalayan. Tailutuan nakman iti hot cake. O sige, mabalin lata, abalayan. Ay na. Nagima siya talaga ti hotcake mo abalayan. Paggugustok launay. Paboritaw. Sige laang, abalayan. Mangan kalata.
Ay, uwain abalayan. No mabalin ko bakit. Dito yakon balay mo ngagnaid. Anya? Anya kalakit din aya abalayan. No anya laditan ti sasawam. Ay, uwain abalayan. Ngamin kat... Ngamin? Nga anya? ngamin kat nailabakan ka na balayan. Ha! Ay, anya kalakit din aya abalayan. No anya laditan ti sasawam. Oo, ada tao. Ay, mabit lang tayo nakitaan abalayan. Adda ka dito'y amang mangan iti hot cake ni abalayan. Idento tati hot cake ko, kat di mo pa'y pagan-ano aramanan, Dalton! Aha! Nan, sige man, ramanak man dito hot cake ni abalayan no naimas. Nan, ramanak man, pe! Ha! Saan mo ta naimas? Adda pa'y raman na napaek. Idinto tati hotcake ko, kat nasustansya ti kabkabil ko araman na. Ngam di mo pa'y pagan-ano aramanan. Ngam day ta napait hotcake, kanom? Kwa, ilyang, ay, intan, agawitan. Apay, Dalton, naimimas ka di ti hotcake ni abalayan, Mariet, ngam ti hotcake ko. Ha? Kwa, Sumongbat ka! ay, kwa ngamin, ilyang. Kat si kamot abalayan, Mariet, ha? Apay, na-inlove ka di iti asawak? Tagkuyog kayo pa'y arumwar? Kat dakda kayo pa'y? Siguro, napan kayo pa'y nag-hotel anya? Sumongbat ka, di ka guli maklatan! Ay, sana pudno tayo ta. Sana pudnaw, ilyang. Ay, intan, agawitan. Ha? Si kapay nga abalayan ko ti manglipot kanyak, Mariet? Apay adi ka bang sapol iti padam abalo, apakpakanam iti hotcake mo, anapae? Apay pay lang ati asawak? Ha? Mangibabain kayo! Ala, trisutin tayo dahito aparigaw. Tadi kay kit nakababain. Sige, nanang, agsaw kayo. Adda ka ti relasyon nyo kani Tatang Dalton? Awa, nanak ko. Sangwak latamat ano kasta nga umay jay balay ko. Kanaklunak, anak ko yung kami arimwar. Ngam napan kami lang nagpagnapag na ijay parke. Awan relasyon mi. Kit si kamot tatang, apay sinukon mo ni Nanang Maray. Kit nagdate kayo akas ko na ti kaaruba na. Kwa, aklo nagtipod now. Ngam sagbay na. Ipakawanindak ko ma. Pudnaw, gusto akin abalayan Mariet. Oh, makitam? Ha! Remuar ti kinapudno. Apay Dalton, anya ti adda ka ni abalayan nga awan kanyak. Siksi nga min na balayan. Kan nadalo si Tibagina. Saan anadulpat akit kitain. Kanayon pa'y anak kaisam. Saan nakasken ka? Adi ka pa'y agdigdigos. Agat tabako ka kanayon. Ha! Uray na ilabak kinabalayan. Tawan relasyon may. Nagkuyog kami lang nga nagpasyar. Day talaang. Jak to pa'y inagkanya uray kaya't ko kumangagkan. Nagsakitan. Nanang, nangagyamot ko na ni Tatang. Awan relasyon da kani abalayan niyaw. Ay, sorry, abalayan ilyang. Diyaka mo, ana in love kayam kanyak ti asawam. Tapara kanyak. Awan ti madi, akay papanan, ti panagkuyog mi. Sorry. Ay, ibasol ko dahi tao ipakawanin dak. Ngam saanin na maulit. Tapno awanin ti gulaw. Saanin na maulit pay. Bueno papagayam,
ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kita ti manugang tamang mangan binigna. Apay ni Carol pasita. Nagrawat amangan. Anya, dilawin manen ti manugang ta pasita. Anya kumano adaw ti kanan na. Hoy, di mo man isakit ti manugang ta binignaw. Wanaw, kurso na damay ni Karaw. Ay sinalbag ka bakbakitan. Nagrugit ti panunot mo. Labaan man day ta utek mo. Baring aglimpyaw. Apay, lupot ti utek ko ang mabalin alabaan. Kasya daw, ibagbagam kiday na kursunadak ni Carol a manugang ta. Sa iraw ti panagpampanunot mo, pasita. Kita ni Carol nga ipagmaw, anak ka. Ne, apay ni ipag Carol nanang. Day talag silsilfaw ndar aramidon na. Nakatugaw ngagmalmalam. Ay nananang, ni manen ipag Carol tinakita yaw. Saan mo't ngagmalmalam ngagtugtugaw? Ay salbag Camila. Isakit mo ni Carol nga awan ti maitultulong na dito'y balay. Anya lakit din ni nanang. Di kay agpungto tapod nung mati ibagbagak. At damat maitultulong ni ipag Carol dito'y balay. Anya kumangay ti maitultulong na. Agdalos iti arubayan. Agluto kanda dumapay. Apay, saan nyo amakitkita day tangar aramiden na nanang? Oh, day talang tar aramiden na. Naglagan at trabaho. Good. Anya nga rin ti kayat yung aramiden ni ipagkarol nanang. Ay katumulong kumamata iti magastaws dito'y balay. Day tala aglamot ti paghalistuan na. Anya lakit din ayan nanang. Ni Manong Rolly tagtrab-trabaho. Ken gumatgatang met iti sidaan dito'y balay. Ay, salbag ka magmila. Agpada kayo iti amam nga isakit na day ta Karaw. Bana, adda ibagaken ka baraw. Nay, si kamit gayam na napasita. Anya ti bagam kanyak. Inka man ramusen ni Karaw. Ay. Nagalasan day tang ibagbagam na napasita. Panunot ti sairo day ta. Sa anak aripis. Ay, kabusor ko day di Akaraw. No apay ngay supay lang tinasawa ni Ruling anak kaw. Nagsingpat mati Carol na napasita. Awan mati matingar aramidan na. Di mo man isakit day di ababaay, banay? Ang burburok ti daraken ko na. Anya? Di pa'y lagtalaw ti awanan bay na babae. Diyak kaya't ti panagrup-rupa na. Di ka pasalsali di tadalan. Anay ko! Apay kinugtaram ti sakak ngagbuybuya iti TV, nanang. Apay, senyorita kaya dito'y balay karon. Diyak to payagbuya iti tifay, tasayang ti kuryentay. Nanang. Ala, idapam day ta tifay, no di mo kayat nga idapak ti biyagbaw. Nanang. Idda po akong ti TV. Nagpuskol matiro pa man niya. Saan mo matabalay dito'y? Ngam ko namlan asino ka adunya ngagboy-boyay ti tifay. Pasensya kayo, nanang. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryentay kat awan mag. Papakpakan kalaang anay kamkamang. Nasaya at nasimangpot kan rulay. Apay ka din nanang. Ingka mandanugan di asawam. Anya? Apay kumadanugak ni Carol ngay. Nagbastaws. Awan respeto na. Anya nga minti naramid ni Carol ayan nanang. Agasam, paritan nakpayan ngagbuyay ti tifay. Anya? Ibaga na pa'y anagrawutak amangan. Imbaga ni Carol dayta kada kayaw? Wow na nakaw. Day talaka no agsilsil pondar aramidag. Saan laday tatimbaga na ajak na gustuan. Anya pa'y nanang? Dunya ka na tawan mo't aramidag. Agtugtugawa ka nung agmalmalam. Anya? Rumbang ayang ay baga na kanyak tikasta. Kat na ikamkamang laang.
Ay, nagsakit ti panagsasao na kanyak anak ka. Nanang, Ay, papanaw mo dito'y balay tayo na iya babae anak ka. may apa yan? Agsangit kayo muntay. Nagsakitan ti barukong ko itar-aramidan na anak ka. Saan anain kalintagan, tararamidan na kanyak. Nanang, Kung taran na pa iti sakak ngagboy-boy ay titibay. anya? Wala na ka. Nagbastos na ijay nga asawam. Ay, matayak la kumahan. Anya ka din day tangay, bagbagayaw, nanang. Wan, matayak la kuman. Taawan matlat mangisakit kanyak. Ha? Ay. Hanya ti naramid mo iti sidaan, pasita. Ginamurak itinagado asili ti sidaan ni Carol. Anya? Sigurado asaanan nga agsida. Gaputan nagadak ti sidaan na. Ay nagalasan day tang aramid mo, pasita. Ay di ka makibiyang itar aramida at binignaw. Silyak day tamulagat mo makita. Ay awanan kay ti baen, pasita. Apay asilyam ti matakngay. Tapno saan kan ang makakita? Ay napasita. Nalukayan ti tornilyo ti utek mo. Iso akas na ti ugalim. Kabosor mo ni Carol nga wan mat ti madingar aramidan na ken ka. Sigay, nagsao ka pa itadisnogan kan binignaw. Ha? Isinak day takararwam makita. Anya? Tiyawanan ba na Carol? Nagimasmag ti panangan na. Saan nga ta nagasangan iti sidaan a ginamurak iti nagadwa silay? Ne, apay abuy-buy ang inyo mat ni ipagkarol amang mga nanang. Ay, inikak iti nagadwa sili ti sidaan na. Ngumkas lasaan mat an apektaran tiyawanan bay na babae. Kasano ko maama-apektaran? Kat naasam nga agsili ni ipagkarol nanang. Anya, tunggal agsubo kat 5 adagos tingal ngalan na asili. Anya, ad-addan nga ado ti kanin na gapo iti sili nga inggamaryo iti sidaan na. Mala, ano sa munti ugali ni pasita, Carol? Sumanao. Mawatak, tatang. Nagsingpet ka kit di Carol. No sa bali laeng tinaikamang kada kama Amang ano nagapadan kinipasita. Jak ikaskaso dagiti ibagbaga kanyak ni nanang, tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Agyamanak taman nakaawat ka, Carol. Ulitek nga ibaga. Di mo latan ikaskasaw ni nanang yaw. Salawahan ka! Ay, anay ko. Apaya tinungpanang nga ipasita. Amo ka, binignaw! Anya ti ambaong pasita. Paggagartamam ni Carola niya. Ay, sinalbag ka. Anya maninday tang ibagbagam. Nagalas ti rumrumwar di tang iwat mao. Nakita kayaw ang nagsarsarita itay kin ni Carol. Agasam, nagmayat ti isam mo. Pasaray kita ti barukong na. Anya laki din ni pasita. Ada pa managnag mao akit kita ti barukong ni Carol. Sip-siputan kayaw ngagsarsarita itay binignaw. Sa iro ka talaga, pasita. Apay, naumakan iti barukong tao. Tagsapol ka pa'y lang iti dakkel ako kumelaw. Ay, sumardeng kan, pasita. Adoy! Ako maka iti kukumilaw. Ay, sos. Di mo man idanggi-danggil day sa barukong mo, pasita. Ay, agbain ka kumamay. Naggagat ka ret. Nga mapay nga ibagbaga ti katugangam a babae a nagsadot ka, Carol. Jaklatan ikaskaso dagiti ibagbaga na, bani. Nagsingpet kan, Carol. Uray no agkakasakitan ti bagbagakin ka ti katugangam, agul uli magkalata. Awan mantlat mapasamak anasayaat, nututupak ti katugangak a babae. Agriri kami laeng. Sabagay. Ibaga na lata ti kayat na nga ibaga, bani. Jak dengdenggan dagiti agkakadakas abalikas na. Nakaluto ako, nanang, mangan kayon. Ay,
Jak kayat ti mangan, Karol. Apay ngay, nanang. Amangan no linao kami ti sabidong ti sidaan, tapno mataya kaon. Apay ko mga aramidok dayta, nanang. Amaw ti adda dita panunot mo, Karol. Amangan no kayat mo ti bumalis kanya. Nanang. Si kalang tagsiday ti linutom, tapno si kalang ti matay, salbag ka. Sita, anya mananday ta? Hoy, biniglaw! No kayat mon ti matay, si daam ti linuto ni Karol. Anya? Patyag nga inikan na iti sabidong ti sidaan, tapno matay tayo aminin, kat masuludan ti balay. Ay, nagalasan day ta pa nagsasaom, pasita. Talaga mag, amok ti panunot day ta babae, tapno masuludan ti balay ta. Awan ti kasta ka panunutak, nanang. Malalala, no di mo kayat asidaan ti linuto ni Carol. Siyak tagsida, tanay, mabisi na kaon. Ay kat makamo ka, no matay ka, itabon mo ti bagay nagmaymaysa. Anya? Amok apamardaya lang ter aramiden ni nanang ken ka, Karol. Kabusbusor na ka. Iso nagalas ti panagsasauna. Ayos lang kanya, Crowley. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Agyamanak takas ta ti kapanunutam, Karol. Nagsingpet ka nga asawa. Aginanakan, Rolly. Inak mangisagana iti meriendaam. Siya kung ti mga lang ti merienda, Karol. Kapalak mo day tang aramiday. Si kakit di ti rumbang nga ginana. Apeng inibos mo ti sabon a paglaba, Karol. Pasensya ka, nanang. Nagadungan min ti linabaak amurang mi ka ni Rolly. Ay, di kay madanagan. Tasukatakmat lang ti sabon. Awan babain mo. O saram ti di mo matkukwa sabaw. Naibusanak kamin itay iti sabon. Iso nga inaramat ko pay laang ti sabon nyo. Agrason ka pa ilang ababay. Naglaing ka sumungbat. Nanang. Apay, lumaban ka na. Kabailan na kaon. Saan, nanang? Saan ka lumaban? Matlagayam. Ala, ingka gumatangan iti sabaw. Asukat ti inusar mo asabon gaw. Danga! Nangagkumanan ti panagsasaon ni nanang ken ka ipagkarol. Ipagmila. Pasensya mo ni nanang. Di na mo ti bagbagana. Wan, ipagmila. Agsaulat ta ni nanang. Jak tutupan. Mababain kami. Gapo itar aramidan kan kaninanang ipagkarol. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Ipagmila. Nagsingpet ka na ikamang ipagkarol. Nalawa ti panakaawat mo. No na ikamkamang kayo lang, agriing kayo met itinasapa, tapno addamet matrabaho yaw, saan aday talatan agid iddatar aramidan yaw. Agtrabaho ako, nanang. Nagasangan ka kadagiti imbagbagak, Karol? Ha? No saan akpailaan nagtabaaw ditoy, saan ka paila bumangon? Nanang. Ay, sadot ka na ikamkamang, Karol! Hindi mo kumamot niya si nagtirupam itirupak, nanang. Apay, agreklamo ka, kabailan na kaun? Ha? Nanang. Agsao ka no kabailan na kaun, Karol. Si kalangaroden tinay kamkamang, naglaing kapailang arumasaon. Husto, nanang. Di naklapdan ngagsaw, Karol. Ha? Pumadaw kalangan dito'y balaymay, tapno awanan tiriray. Sige, nanang. No day tati pagayatan nyo. Ngam sakbay apo manawag. Daytoy pa'y ti parakan ka. Ay, anay ikaw, dinanog nakbatan. Saan na aday tati aramidot kan ka? Tungutan ka pa'y tapnagnagam ka. Anay. Kalbun ka itaw. Ay, hindi nakpungutan. Anay ikaw, anay. Gunggunam, pasita! Dayta ti maganap mo! Di ko nam nga takat kanunungan ka. Ay, anay ko, binigno. Nagado tinaparot abo ko. Uuray asinaw, mapunwan iter aramidang pasita. Daytay ko mapinuusin na amin dagiti ngipon mo tapno agnakam ka. Anya? Agnakam ka itan, pasita. Uray idarom mo ni Carol.
Saan da kamatlaang nga kanunungan, kasi kamatlat nagbasaol. Anya, Pimanaw dan niya asawa dito'y balay. Mangibabain ka, pasita. Paliwam day tao galim. Benigno. Saan ang apaw tanay kamang laeng ni Carol kat kastang ti papakitam kenkwana. Anya laeng nga ti parang mo arupam kadagiti naganak ni Carol. Alaman? Nakaamiri sa kaon, Benigno. Madingag pa iso tinararamid ko. Inak ang kindaw iti pamakawan kin ni Carol. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngaintay pinauluan. Sa iraw, akatugangan! Dito'y drama tayo, Anyalaki Din! Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki Din! Nakitam dyan na regreg akwartak dito'y paraangan, litang. Ay na, uray matayak itan. Jak nakita day takwarta manaragrag pasyo. Anya lakit din nilitang. Damdamagak laang no da nakitam akwarta na regreg dito'y paraangan. Ngam ibagamkit din, amatay kan. Anya pa nakitkitam kanyak pasyo. Sanak nga honest. Ha, ibagakun ka ano ada nakitak. Ngam awan mat nga rod. Di ka nga rod agungat, bakit? Kasano sa anak nga agungat. Katkas kalaag pabason. Anya, ay, inik ka manan iti sabala kay papanan ti imbagakan ka. Ay subardeng kan pasyo. No di mo kaya't nga ipangalngal ko kan kadagitang ngipin mo. Anya? Nanang, Nay, imalatiw ka mo't fiina anak ko. Apay aya, sapsapulak nga mintay timbak a mapukpukaw, nanang. kat, dito'y balay ti pagsapulam iti mapukpukaw at timbam. Anya ti kayat mo asawan, siyak tinangala. Saan nga iti dayta, nanang? Uray maputin amin aramay ko. Saan ko nga inala ti timbam, Fina? Adday ta kayo manen, nanang. Saan kayo apababasulan? Imbagaklaang amapukpukaw jay timbak. Anya nga ro ti umay mo ibaga kanyak. Umay kayo ikan iti kwartayo, nanang. Ikanak iti kwarta anak ko. Nanang, imbag lang nga igatang nyo iti sidain nyo kinitatang. Ala, mutoy nga rodan ti kwarta ta inak gumatang iti naimas asidaan mi kanitatang yaw. Ay, grabe. Grabe talaga. Ay, anyalaki din dagiti karuba nga daaso na aya. Apay Manuel, bigbigat nga agtabtabaaw ka dito'y paraangan yaw. Ay, talaga masikurana ka, nanalitang. Anyat pa kasi kuram aya, Manuel. Ay, nabanog ako na talaga, nanalitang. Ay puisit ka, nagadupay lang asaom. Di mo pa'y laibaga no anya ti pagbusbusuram. Dagiti karuba nga daaso na nanalitang. Apay aya? Abay, di yo aya makita dagiti rugit ti aso da. Ha? Ay. Nagadumot ng arugit ti aso na kita, Manuel. Uy, nanalitang. Dahil ti pagbubusurak abigbigat. Inaldaw nga agkaburak iti rugit ti asaw. Ay, di pa'y maustil da kita nga asaw. Anya? Ay, maditay tang ibagbagam, nanalitang. Mayat, Manuel. Puno matibagbagak. No amuda nga agtarakan iti asaw. Amuda mo't adalusan ti rugit ti aso da, kasjay. Sa bagay, anda puntom, nanalitang. Kastoy ti aramida, Manuel. Ako pam amin dagiti arugit ti asaw, ta ibalang mo iti batog ti rinaw dagiti akin asaw. Kasta ti aramidam. Anya? Apay ngay litang, awan matan tinabati akanak, mabisinak pa'y mata naggapoy jay talaw. Oray ag sakit ti tiyan ko. Jak inala ti makan ana idasar di talamisaan. Anya? Napanan nga ro jay kanak ngay. Ama nga no kinalong ti pusa adwa ti saka na Anya? Kasano ko maakalungan ti pusa adwa ti saka na? Ket dua talaang mat ngagnana dito'y balay? Apay, nalipatamon nga addaan nakta? Ha?
Ang mga no kinalong ti may sa kadagiti sa nga dusina nga anak ta. Anya? Naamnesia kan samot ten pasyo. Di mon malagip no mano ti anak ta. Kano naglaing ka nga agbutot. Ayan niya lakit din nilitang. Nagadon ti imbagam. Iraman mo pa yan nga ibaga dagiti anak ta. Anya kuma no sa nga dusina ti anak ta. Sarabusab ka nga maid iso anagado ti anak ta. Anya sarabu sa basasawam dita. Naglaing ka ngamin nga agsida iti tilapia, iso aday ta. Ay na, nagado ti anak mo nga umay agdawat iti sidaan. Anya? Nagadayaw ti nagturungan ti saritaan. Talaga mo't pasyo. Nila ang fina tinapintas ti panagbiag nata na kiasawa iti agsarot kan baknang alakay. Hay, agkakanatin ti bagbagam litang. Naglaing kang agsaw. Mabisinak ngamin nanang. Iso ang napanak nagkalong iti balayaw. Ay, sinalbag ka kabo. Maibagay kan katinagan mo akabo. Gaputa, kabukab ka. Ni nanang may. Ipakadamot ano umay ka mangala iti kanam. Tanay, pirme iti ungat ni tatangyaw ta naibusan iti makan. Mala, dispensar nanang. Nagrawot ka mangan. Ngamdi ka mat lumuklukmag. Day tala tiyan mo ti dumakdakal. Anya laki din ni nanang. Talaga mat. Oh, kita man day talangam kabaw. Ati mo pa di agsarot apusa. Anya? Anyat aramidom pasyo. Rabieng, ngam agkut-kuting-ting ka pala dita aparador. Sapsapulak nga rin pitaka, klitang. Dayta ngamin ka, tadi mo ammo ti pangikabkabilam iti walit mo. Awad ka ti ammo malaklakayan na. Anya man day tangay bagbagam litang. Sapsapulak lang di pitakak. Nagalasin ti rumrumwad di tang hiwat mo. Usaram ngamin dayta matam nga agsapul ah. Saan kat aday tangiwat mo? Sa anak mo't nagsasaw nga agsapsapul Si kamot ti sumanaaw. Ay, buwisit ka, pasyo. Apeng aglaw ka ngay litang. Ibagamkit din asyak ti sumadao. Kayat mo tadut-dutak day tadilam kat ipasidak ka dagiti aluti eh. Ayan niya lakit din nilitang. Makarangrang day ta pa nagsasaawm. O anya, lumabat ka? Nagsakit ti panagsasaom kanya ka. Anya, sakpayan ti nasakit ti panagsasauna. At daya imbaga ka makapasakit itirik na. Agulbod ka pa ilang? Uray mataya kita no jak nangagdag iti imbagam ang nagsakitan tinakam ko. Sumardang kanlitang. Naglaing ka makiapa. Ah, kastagayam Anay ikaw, apay nga katus ka ngay. Siyak pa yan ti pangibagaam analaingak amakiapa. Nagsingputak tupay kan ka. Agyaman ka. Talablabak pa'y dagiti lupot mo. Ay, anya manay, hindi pa kayo naigan dagiti lupot kaw. Si kapay ti adaganas na amang ibaga analaingak amakiapa. Oh, kita manetari daw ti silidta. Apay na itari daw ti silidta, litang. Naana yun. Di mo pa'y maisimpa. Anya? Ay, agkakanat manan ti magbagam. Talaga mo't pasyo. Di mo pa'y matarimaan day tari daw ti silidta. Ay, piman mat. Anya ti piman matlitang. Ni Manuel Apay amay ramraman ni Manuel iti saritaan. Nakakaasi piman nga agak-akop iti rugit ti aso. Ay, anya lakit din ayalitang. Kumkumporme ti malaglagip mo ngay bagbaga. Mabagtita kaw. Nanang, dumawatak man iti bawang yaw. Day talatan agdaw-daw at araramidam mat mait. Agungungot ka manang. Sana ka agungungot. Bawang laag. Di kay pa'y makagatang mat. Naibusanak nga rod iti bawang, nanang. Agawid na karudan. Agungungot kayo matan. Mabiit madlaang mait. Nay, apay nanang. Masigug kan sa manad. Katuan, 3 na bulan. Maikawalon day ta nga anak mo Naglaing kayo nga garamin iti ubeng. Nga mawan pa'y baigatang nyo iti bawang. Nanang, kita man day talang mait. Di mo pa yan masagaysay day tabuok mau. Day talatan agar aramid iti ubing ti amoy yung aramidan. Umayak la dumawat iti bawang. Ngam nagadun ti imbagayo, nanang. Nanaday, sabali pa yan ti payud mo. Naangdod ka. Naangdod ta payud mo. Ingka agdigos, mait. Ha?
Siya tinaglutaw, naglaba, nagdalos kan amin at trabaho dito balay. Anyat aramida mo nanang. Itupak-tupak mo matandagitiin inawam. Kasano? Kat naglaing ang mangan ti amayo. Ngam di namot amo ti aginaw. Ngam diyo kumamot itupak dagiti pinggan. Taamangan numabuong. Kat sayang. Di kay kadiunay agpungpungtut. Anyat gagarab ay Afina. Umay kayo ikan iti kwartayo nanang. Ha? Kwarta? Ahay! Mudto yada gusti kwarta tay nakgumatang itinapkin ko. Anya anapkin. Kat saan kayo matan nga agregregla nanang. Ay wen gayaman niya. Ay inak gayam gumatang itinaimas asidaan may kanitatang yaw. Alaam da ito, itatang. Ginatang ko, aparakin ka. Anya ngay day ta anak kao. Earphone, tatang. Ha? Saan ka din nga damot cellphone nyo, tatang? Ay, adda ah. Apay aya. Agpatukar kayo iti cellphone nyo. Kit aramatin nyo, dahita earphone. Tapno saan nyo amangag ti boses ni nanang? Wan nga paisoan niya. Mayat day ito yan napanunot mao. Makarengrengag paiso ti boses ni nanang yaw. Masya na ngarod kada kayo, tatang. Isu agi matangak iti earphone nga usarin nyo. Ay, agyaman anak ko ah. Dakkel ti may tulong day ito nga earphone. Kumusta ngay dagiti agrugit nga aso diti Arubaya, Manuel? Isulat tananalitang. Inaldaw lat nga agabura kiti rugit ti asaw. Di mo pa ilakat tiliwan dagiti aso tayong kailako kadagiti mayat agumatang. Anya? Wan, kasta ka agpaiso ti Aramido, Manuel. Hay, di pa ilakat maustel amin dagitang kakasaw. Ay sos, dakas day tang ipagbagam na nalitang. Dakas tagilunaw. Ay mayat, Manuel. Anya kuma. Ha, di na pa ila makimat tapno malpasan ti amin. Pasyaw, ingkaban mangala iti bulong ti marunggay ta isagpaw ko iti lutlutuak amanak. Ibabaon ka, Pasyaw, agtignay kan. Di nakit din song batan. Di awanan ba inalaklakayan? Napulatan gayam iti earphone ti lapayag na, payman. Ay! Apay ari nabsot mo nga iti earphone kao. Ha? Kasarsarita ka? Ngam di kamot sumungbat? Anay ka. Apay nga gatos ka ngay. Naguyong kamateng. Ingka mangala iti bulong ti marunggay kunak, ta isagpaw ko iti lutlutuak a manok. Anya? Sikat ti mapan mangala iti marunggay no iso ti kayat mau. Ha? Nay. Hoy, Pasyo, di ka pumanaw, ibabaon ka. Salbag kalaklakayan. Siyak manlangan ti mangala iti bulong ti marunggay. Nagngato dagiti naganus a bulong. Nanyamot na ito apon ti marunggay. Nagado tinapo ti dasagana. Ulyek langan, tapno maalak dagiti naganus ang bulong ti marunggay. Anay ko. Naspakti sa nga nagbatayak. Kat nasugatan, anay ko. Ay, anay ko, nagsakit. Ay. Natudok met ngagpaisunday tapatong mo, litang. Ay, di nakbuya na kasta pa siya. Itiray na kaya ospital. Agdadaran sa amot tintin nasugat kanya. Leksyon kan kadayta. Dayto iti tandaanam. No dakas ti rumrumwar di tangiwat mau. Dakas met ti mapasamaken ka. Pasyo. Agsingsing bet ka, litang. Karma ti awag iti dayta. Anya pa'y latir aramidam. Itaray na ko na di ospital. Nagsakit ang tisugat ko. Ikarimpay ngagbalbaliw kan. Tapno itaray ka di ospital. Ay, wan. Agbalbaliw akon Pasyo. Agsingsingput akon. Very good. Mala. Kumpet ka kanyak. Taipan kay di ospital. Tadaitin da day tangiwat mau. Ay ste, day tanatudok. Ala, papagayam!
Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Marunggay! Dito'y drama tayo, Anyalaki Din! Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.